Kalugkaring eganaga ng opisina at pasilidad ng lokalak panibalan ng siyudad San Fernando, Pampanga, apansinang pasibayo no namang susulod face mask limbalang empleyado at pati na rin ding aliwapang memalen ang mangailangan mialiwang serbisyo. Magumpisa kasi inyang Martes, January 2, mandatory na ang pamanyulod kanini. Pauli na kanong ininimitatas abilang dareng influenza-like illnesses. Kalupan na po nitang Laguna, same ya po ning influenza. Kaya lang magumpisaya po karetang non-specific symptoms na ausan tamo itang cough, fever, sipon, body pain, loss of appetite, makanyan. Manibatan niya po kareng virus na akakita mo kayong paligid tamo. Agpangking medical specialist training City Health Officer ay Dr. Crisette Ara David, miras looking 479 ding influenza-like illness cases keng syudad anyang 2023. Mas mata siyang 124% ng bilang ini kumpara kin 214 cases anyang 2022. Itang adwang barangay na Marakal kaso, Bulaon, tsaka Kalulot, which is balutan naman gan highly dense, highly populated, tsaka magkakadikit la ring houses. 70 cases karang kabuang kaso ng influenza-like illness ng iba't king barangay Bulaon, kabang 69 naman king barangay Kalulot. Dagdag na pang David, akakwaya iniking close contact king droplets o kapag may ngukuya ing kasiping nga infected na pala nini. Karalasan kanong mituturan kanini, ring immunocompromised o retang ating aliwang sakit, mga tuwa at anak. Inya pa nabili ng David, iwasan na rin bagay ang makapangainaking immune system kalupa na ning pamaninom alak. Masanting muna man kanong minom vitamins at dakaladanom. Basiking monitoring na ng City Health Office, 90 years old ya, ing peka matuang may infect, kabang 11 days old naman ing peka anak. Nung sakali may kasintomas kalupan na ng kuku, lagnat, sipon, body pain at alakong ganang mangan, agapan na kanoy at magpakonsulta king eksperto. Muna po, syempre dapat nung atin na pong symptoms, magpakonsulta tamo po kareng doctors, tamo private or kem public, pwede rin po kareng health centers. Para makapamyala pong panulo, para ma-manage la po ang symptoms. Ito po kasing kay influenza-like illness, self-limiting niya mo po. Kung sana naman pong mawala after pilang days or weeks, depende po kayong katawan ng tao. Bukod pa kimpamanyulod face mask, tandaan ng lamo naman kanuring aliwa pamparalan ba ang apigilan ng transmission na ng influenza-like illness. Proper cough etiquette, itang bala mo, pag manguko ka, cover your nose, your mouth, pag mag-sneeze ka, tapos itang phlegm, po spit king floor, para ala pong come in contact kay hayop ya katas talan may itang aso mo, diba? Bala mo pong makanto. Ako, ingkya kayong talasuyo, Liana Canilaw, ating pusong makabalin.